Can't you bed in there? Queer. Hey, my dear, some wine. No, no more on your matters. Auntie coming now. Oh, but so one more on him. May I watch it? Wo, a dear to my pan, what could you? It's one casapa. A home send it to. Huh? What did you say? And to say when you are brewing here, Yampa Chowmon, Yanka say mount, said your way as on ye. It wouldn't would to me upon my call. Kwame Aless said no more. Nene kwa konto kwa kotosa fo nya bo so wale. Na sabi oba kotosa fo gu be ma so wale a. Na wale be na wasan pe bi. Se wan we gwa wale no. Na de me bufu ye me tan ene sa kwa na ninti wo so wale no. Akwayi a waye fia langa si aboni biao so atro fio minim akaswe enti be ma ne te an de bobra no waja no akoto safo agu ne so ne ti sebe ka wa ankasa wonu yani na hwe so aboyi akofa ne abranti akofa ne sa ha na asan ne ba enye dan so ni ti ka wa wonu ya ne kwa ne lesi na wa wo bu ne kwase entre a enti wa wo ye nipa wo da sumie so pa menyi se wo da sumie so na da sumie so pa ka be wo se de wo ye nya se nim ya di we ye wa be ode unu ya pa ma no bi ense be ode se me a odi amona me se ka me gu apia wo kura fam pema wase ka me gu apia wase wo so ofon pa na to no adwe na tin oyema oyonkoro no tunofo wate na seko de wo nam saa no da ene ese chem yonkoro mtwe so ba bi kwa na akwa so saa enkaja enkase enyinya ewiase mpani se subampa eye se ahonya subampa eye se ahonya kwame ala se sabe wonye me maame ba wonye me papa ba ye nyina yetu bata ni bepi ha ye ti fiase doso nanso ni suba penti na me mafa ne se menua ni no kopa aduma ma no na me ka kirewo se ne busuafo ba na komu bia behia wa so mbegua wale no beto me odi amono se wa ka bon so wate ehua na betene kankan kamia na boa ma wale ni ya gu no wate wo ye nipa madwen na atrim wate enne ma ba ni bre sika ni bre na ka kwa we ya asese wonam a aso wo sikoi wachie na we hunti uja wale na wasa beton ma ka se wo ba sese woni ma me twempe wo twu ni twu wo se wate wo menim entwati wate me ma betene kankan si enya wo fia Ne, ya botrawai. Be, isso. Be, vai. Kaka, poni assim. Be, vai. Say, you have a hoodie. Me and I help you. Uncle me kuku. Nyawa badea young rade mai. Oh, no. We didn't miss a while. We not to buy to come in and come in Yankee and copy and Tanana. Ye income. We in your damn was. Perhaps never been. I mean, you're a fresh air and the income. Matty. Hey, my friend. What is that?
Maybe to say that I'm in your whole plan. Oh. Yeah, man, I think this place is amazing. Oh, Okay. Really, yes, I bet you now, baby, and it. And no chase and combo that I had yet to us. The catcher say, you share now, say, and then it will be not child. But I think, say, me buy a yen tinty Kessie beer and a tinty beer, a winner, and I met to us. Me kono and your mammy brie and the mijaho at the coir. May your bonnet. So as I said, you may canon. Me say, you know, one name was as a fatcher may be what I see. Now, although catch us me pursue no share and us in that obey your time. And then you made the Roma, I be sure. Maybe a buyer. Maybe be a dada and common minute and a chopper and anime. Me go so. Pacho say fatcher me. The akosu biara fatcher me because on say my yen ye. Edward. Nti wo pamecho no. Wo tai pa ne sen. One me betna ana se di nti na wo pacho no. Maggie. Same metiwe ura Edward. Open this mama ne say entina kabe me de pa. But the middle of family minti me gina me kano pain sa kwa. But the me gina so akanya ne say me be tu kwan no ana say me ye be yentem betete no. O de ade asombu bi betu manimu a which is nyinsen. Baby am wo bia no eno ane ade a medwene ho. Because if you dey ye made mage who so opagina to say yes obenie. Temena mu nyina na wo mitrim sha me ba ade biara mayewa antwaye me power ene me ba no achew ne hu se de be dey ye beto aso me ba as medical ba ma meto no e bia no ko school enim so ordinary to boarding school so why any day and then so me ba man sheda me hu no na de edikan no e mogya no na medical busa ansa ne ye hu de beto aso opene se wonem betna mini problem age e ka biara wabo ade biara opese me ye e ma akoma eto yam se ma ho odin se metimia na yama impo efie anasa de bia upe biara I'm ready for you ene makwala no oya oba na bema Ede o se akrana na me bi se oba na nti uja ho na upe Mini mi se ubebu shasha asem na wati ase fa cheme se wo ho se ni ho se me wo yi se me se no o come on be de ho come on o se ni se o se nyi se de na be ka o se nyi se da bi ma ge ya na medra me no ntimi nka se wase o se nyi se menu bi enu ba de na be ba ntem abese na mini mi se nti timi pese me ka wasem what you say minim ye make nyina ne say e bone na mayew ye fa bibia nto nchen na bibia kola na wono just mami hu me ba no kola na sem de o de fato nchen ansa na me de chewpa ne nyina na me ne hu asem ana wo pacho me de busuem so onim se busuem na me da nti uni problem nyin se ne sama se no se men se no nyina wo no hata wo nti o de nya abotre me ne mabusuafo ntena ase Magina ni yo hata we ono fa nyinsen ho be so ne de to me yem wa de to ho no so wo mpe man ka se mempe man ka ncho se mempe na wo pa nka be jam yesi ahohiehia mu sa Edward na wo pe na wo jam tra ko jam na wo pe na wo ka na kusi se nyinsen wa se na se dey tio asama wo ka no menti the whole thing asem age me ba o mo se me pouch but e mo ya sem na ye ka na me pe no obi ba so ntimi mfam obi ana obi moja ntimi entumu keke what you say the make na sakwa no obi me raise your voice na say ma say ne say men say no obe den say the one say no the ja asem na ka me say still ya wo koso obo what you say but fache me na me hu me banana me to foundation just say ma boa me for you guys ma boa me ho ankasa ade bia mo pe biara babe me ya mama
Me didn't be go school, papa. Me be too foundation, papa man. How old is she? Or your bana bem? And I make a question them me. Mrs. Ha, nyensen ne awo sem ne de fa to nchen ansa. Say na me di kan ka cho na me kokro. Na ade me ba ha nto de echi wo me number de. Yeah, tie. I hate you. And never been cool because me calculate no one be 4 months. I will count yam cry me give me gina far cry on me communicate. Ko moja ne moja utimi say yes. Akra dey be on me communicate. I was starting crying of friend that one year from. Me name in that spirit communicate with me. Adia me be no na man eko yiye. What I say me ye bibi na say akire me so na me kai me nyin say na de na eko smooth. So what are you trying to tell me? So na botre me kokro. Say na me di kan ka cho. To wo me number ya frame ne akasa. De nyame ja. No, I'm talking about my daughter or my son. Babe, listen to me. One. Na ni me kunu kasa mama why. Slow madam. Slow ni power for before I chow at. Slow me. Why? No, Miss Rawat, only ni power for First of all, hey, hold on. Who gave you the right to enter my living room? Answer me. Me say when a man right, say Rami fear hanom. Me gate him. Nancy never baby my living room. This gate man, I will fire him. Sorry. Wait me about Virginia say. Misrawati, boamina mimpa mikuna chawati misraw. Nyami wata wena na nkasa mama wa uni di pa uka obeti. Mi ya me busi ani biuma. Mi jeni. Kowachi. Madam misraw uni di pa uka obeti. Misraw mi mabana ni mikrunga sama me Kowachi. Whiny. The first say, whiny. Madam, I bet you won't carry me beam. Who first of all, who gave you that right to enter my house? I'm get man in the mouth, and I said, one because he asked you to come to my room, right? Sorry, I mean, can't say sorry. Obapa, sorry. Obapa, sorry. Said you open when you know I found. Sorry. Sorry, I mean, can't say mention. Ah, once man won't pop when one want. Who don't not some whenever be in my living room one. Na no when ko ron pop when go abonten. Bra. She has say. To aso kosa ntwa wani ko. Get out! Get out of my house! Hey, free me. That means me, Mommy, hey. You be a Mr. Patame. Why is this gate man now? Get out! Ah. Asem na to me so. Just me hu ne me nkan. Inti ma me na pa tre say ni o ko ha ko cheche mu twani ni nyina. Etime enya ataban, etime enya bibia ka tre say 250 ho. Ai! Sibe de waje be ma na fru nsem o. Waje fru nsem. Ni chimo odin papa. Me se nyame na be tua ne ka. This woman is ungodly. Do ye nyina obetua ka. Ai! Asim we dey me nwanwa. Me nti bi da. Nya kafra wate. Kafra wate. Ei, and this mama da waji okunu. Because be me susu kwa adwuma. Na wo twemu. Eno oba fie. No din ma me ni fie ho. 2 days pe no. Dwen ho. Den o hwe ekoso wo fie ho. Den o hwe ekoso wo fie ho. Enye me ekoso wo fie ho ne nyanya maketua o. Omo ye bia nkasa ne de me ndaada o. Ne kra wo ha meka akiro. Me ndaada o. Wa sem ye me mmobo na me meka akiro se wo de enye hwe na Edward inti wo de hwenya me anim. Wo ne akra ne nti na ono so wa ha o.
Ni akra ni nti na wa ha. Nti meka che wa ne say ye wa adwun ye. Na oni Edward munti because we dey oba na aju kuna efiri nsem. Enya ade hwe ni ha ye be ye. Nti se wonya ben ma even wa ye obone na se wa je no mfon so atum na wa ba na so oba be fa wo ni akra no atena ase amama bobra. O mpewe na opedan. Na uti atiti we mu sei nti en na wo pe ana. Ana ogidi say dey kwaso nyo ogidi say ebe boa wo. Boa wo. Nti uti mu ye den. Edan ni usu edan na wa reho. Obebe fi so. Nti we nti be di abobo saa wo fe sei. Na obe di be mechi ewu. Kwasia wo kwa. Na masama me ne de me ka me sinya me betua ne ka. Twon na fa na ye wadwun yie say Edward na eba wa brabo one ne ntina me se one ne ntina de me kan wote ne me kan e wati ni nyina yo efie no oba tese me hu nani ma na me hu po mposen mposen mposa na fa ja me tipaye ena maka achro no Park hu ko Edward nche na we mu so a wote ne de oh biti kra ya me ya enya eda se pa na wafutu ya waka no so e de be kwa adwendwe mu pa we time na de kwa adwendwe no ani o enu ani time there is no time o there is no time so please Odachi esha wonsem o enyo na mekita odachi o me dem de ebe boa o no ene na me de make a tro embre ne sen embre na nie into to ho ye den ati me da sepan so ene wa futu e de be ye adwuma nso be ye adwuma pa ti bibia ni a me yi wasutire lai wo de wa ka mate na me buofu pa ye nko sorry uncle